talo fatu ne fiafile so fa manu malo Yesu Kristo ole tala al tato mata upule fiafine fa pea. God's calling for your life is to complete your assignment. God's calling for your life is to complete your assignment. Ole wala awale tua ia te oe ia tatou ina ia whaamae ale lei le mea na au mai ai oe le atua i le neila lolangi ia po ole ngā luenga nā lei o na whau oe le atua o te whea tu fwoi ne fiafi e leo se mea e leo se whala velave whafua sei na te iwa a vea i oe ma te akono i le worship center le Hallelujah Worship Center o le plan ia ma le fuafuanga le atua o whaiei o na vea i tātou ma tangata whainga luenga i tono le malo le atua me lea lea le fiafine nei God's calling for your life is to complete your assignment. Hallelujah lo so se mea na wala au tātou le atua e whai tātou o mai e whai e umma le lei o wane i whai le umana fai ia matua i maea ma complete le mena a mai tātou le atua o qualification ne o le tia akono e wia na i whaalongo mō ai ai te tauna toi whaamanatu atu o qualification ia po mea ia te tauna maua e so se tia akono ngā luenga e ono whai upa tolu e le ono o le nei le au soi enough Piliani o se trofito e tau leia e tumu le langa pa ia ma le poto ia mātou trofia i la tau le nei whaipa. A oi mātou te whina whina le taronga ma le au na le upu ua le leifo le upu le toa tele o lava o le whini le i la tau ia se te whano o le takangata ua tumu i le whātua ma le langa pa ia ma Filipo ma Pokoro ma Nika Nola ma Timona ma pamena ma Nikolao o le aletio ta sa lotu le lotu a sa yuta wala to tu watu la to luma la apostolo ona tatalo le am fa ele o la to lima yo la to lunga o mea ia o qualification ia o le society akono mua full of faith lua full of wisdom dolu full of the Holy Spirit tumu le whātua, tumu le poto, tumu le anganga pai o le atua. Whai asi mawalunga o le level o le qualification. Ioe, o mea e te tau o na qualify ai se te akono. Ia, ma na elo tanga siaki ifo po e qualify. A wa qualification leo le full of faith, full of wisdom, and full of the Holy Spirit. O lono winga lai te tau o na maua i so se te akono mea ia e pei o na mai le Afioga pa ia le atua. Hallelujah lo. O le mafua anga, ona e wha le anganga ia le vala awina lea tātou le te akono. O le te akono foi o se tofi na filifilia e avea matali. Awa le mea nai tupu le tala le naa. Tusa o le whawhita hauli na tupu tu tono le lotu. Wa alu uma le malosi o toi ina i le saving o mea ai. Ia wale alu le lato teimi e launga le upo le atua ma o te talo ai. Ona filifili leo ti akono. Ona ia tali le manaonga. Ia po le au maiti akono as an answer. So, o le aritino ti akono, na mafua mai ina ia o mai e avea la tou matali. Ioe, ia lono winga o lau sunga ti akono, na filifili oe ina ia avea oe matali. Ioe, ai le i whape na filifilia oe e whai oe ma se whaafi tauli, na filifili oe whai matali. O le e kale sia la lena wala awina e ti akono. It's God's idea. E leo se manatu se tangata. The church, it's God's idea.
na wala awa iti a kono e ngā lulu i tonu le ekalesia a le atua awa ole fina ngalo ma le manatu o le atua e whaile lotu ia ona filifili leo ti a kono e whaila tau matali i tonu le lotu Hallelujah, o le lotu lea whafonga mai le mātai o suma le ona whai pa suluvalu e le se lotu whai ina the church is a victorious church. O te whai atu nei au ia te oi, o Peteru oi, o te atia e fo i lau e kale sia i lumo le nei papa. E le mawhaia fo e whai to o se oli, o na manu malo i ai. O le kale sia la le na wala wina tātou te ngā lulue ai. O le kale sia manu malo, e le se e kale sia whai ina. O le kale sia manu malo, o le kale sia foi, o le malo le atua po le representation of the kingdom of God here on earth. So e whai alasi maua lunga o le wala awa le atua, ia ma le e kale sia lea na whatuina Yesu Keriso, e leo se e kale sia whai ina o le e kale sia manu malo. A o loo suela le atua, ni tangata, e avea la tou ma ni tangata e pei tutu whaapuruvanga. Wai, tau te leta la noa e ti a kono i lato ngā luenga ia e whai tono le kalesia. Leo te tala noa ia te oe. O oe o le tangata whaaleanganga o you are a spiritual person in the church called by God to have a person full of faith and full of wisdom and full of the Holy Spirit. O le skielu la lua sfulu le lua, tol sfulu. Skielu lua sfulu lua fai upa tol sfulu. O lo su e le atua ni tangata e tu fa apruvanga, i le vao tangata ma le atua. Fa mole Leauma. Skielu lua sfulu lua fai upa tol sfulu. O lo sa ili e le atua ni tangata e tutu whaapuruvanga. La tau te whausia, pā, pe la tau te whausia me o wall. Ia matutu i le vao tangata ma le atua, a whai le ai o na wha umatia le atua tangata. So God is looking for those kind of people. Whawal mole lau ma pau mo. Na usa ilia te ila ngatana te ina le pā. Ma tu le o le te tia i okuma. Mo le no, ina ia o le wha o matia ai o te le maua lava. So, o tangata ia le su e le atua, ni tangata e tutu wha puruvanga. I le vā o tangata ma le atua. Nge i ke ua e wha pēa oe ai na o le whaingo whi au voi e wha ati a kono le na wala au e le ai. O oe foi le si tangata na kole le atua e te tū whaapuruvanga i le vāo tangata ma le atua. Langa o le tofi ne ti a kono, e se le maua lunga i le lotu pope. Tu sa e umaloa le bishop, so o iai ma le pātele, so o lo ma le ti a kono. O le ti a kono la, o le vangvoia fai au sosoani. A tau la se fai au sosoani a ti a kono, kai pe o le levo fo le fai au ko inga. O le tofi la ti a kono, isi e kalesi, o le makwai mawalunga. Mawalunga lava le levo la a yeina tau i ti a kono. O vat voi la ia lea, ele mawalalo le vala awina o le ti a kono, ele mawalalo le tofinga lea. Ma tua i te le lava le tā ua o le tofinga le i te tonu o le karesia. Hallelujah Lord. Lana su ele atu tangata fa pena. E tu fa puluvanga i le vao tangata ma le atua. A le function le loku, function le ekalesia. A fonga to le function le ekalesia. Efeso tolu fa upasfulu. Ina e lona ele ni ma au fai pula i mea o le langi. I le ekalesia le poto inga ese o le atua. A fonga la tolu fa palangi fa mai. God's purpose was to use the church to display his wisdom to the unseen rulers and authorities in a heavenly realm. Ole ekalesia, whaonga ina le atua, e display ai le poto le atua, i mo ke mongi e lewa ai e kangaka.
ma ali siri o le vani monimo. O le lokula na vala awina i tatou. E whaile e kale sia e display ai le power leo le atua po le poto le atua i mo ali sili ma mo ki Apollo le vani monimo. Hallelujah Lord. O le poto leo le atua. Mo nito mo fai upa nusu malefa. O le poto leo le atua. To those who are called, both Jews and Gentiles, Christ is the power of God and the wisdom of God. O Yesu Keriso la, o le mano le atua, ma le poto le atua. O Yesu Keriso lea, le nga call tatou te mai. O le ekalesia le nga call tatou te mai tatou te ngalu lue ai. O le ekalesia la, e display ai pe, fa pe nao na fa ilonga tua i le poto le atua, i ali sili o le vani monimo masakangi. Hallelujah Lord. A le poto le atua fa mai i tangata Israelu ma tangata nu ese la vei makakou. Hallelujah Lord. So to have Christ is to have wisdom and the power of God. O lono winga la a te oi Yesu Keriso wa ia te oi le ata mai wa ia te oi fo i male mano le atua. Hallelujah Lord. I tō whinga ia wa wala o i tātou i tu tonu le kalesia. Fa manuianga la nei tu tonu lotu. Vai. Ka kokele au na fua i se mea e ngau ele eino na fa manuianga. Le tātou te ngā lulua tu tonu lotu. O tu tonu lotu o lo iei manuia nei. E feso e tolu fai upa lua. So falo molongo ua fai ia au na tau si mea ia lo fatu no le atua. Wa tu ina mai ia te au mo o tou. Ya. The grace of God extending to us. Fa manuianga mua o le alofa i le fa manuianga li tu tonu le kalesia, tu tonu le lotu. Fa mai o le alofa tu no le atua ua fa safua mo tangata uma. So wafonga mai e kele ngau kongo le kalesia, e kele ngau le mele te tinga ina i tono le lotu. O le alofa tu no le atua, ua extend mai a tātou tu tono le kalesia. Hallelujah Lord. O le si mena e ta ue, nafa mai, the secret hidden now reveal. O lono winga o mea lilo sa nā tia a o lea ua whaalia. Wafonga mai la tau i mea lilo i o umana e lei loa e tangata o mea lilo e sana na e lei loa e tangata ai ona o tu tonu le kalesia ua reveal mai mea lilo ia. Mea lilo la nei wha o le tanga oe o le sitianga o ngā luenga sa tani lewa anveio ma ua whai loa tai pei o le one world religion lewa umanga sangi lewa umana whatu le one world religion o le fitu tau sanga o popua ngā o le toia fia mai Yesu Keriso i le lalolangi e tau le tau ai a maketo. O le o whaatasi o le whanau o le atua i lunga no fofa masino o na wala aule o tātou i o whaola ina i le ola e whaavavau. Le re Lord. A e kongi le aule e whaola inga i le afi e whaavavau. O le sila le mea lilo matau tia le wa umana whaali mai tonu le kalesia. O na tātou whiola i le e whaavavau. Wa ila o mea ia. E le i loa e sisi mea ia. A o mea ia, wa umana reveal mai le atua, o ngā lewa kako kongo le kalesia. So, you must understand, e le loa e tangata le lalolangi. A le loa kako le kalesia, o le winga la ngā o le tala Paulo. O le alofa tu noa, ua extend mai a tātou, o mea lilo sa ngā kia, a e ua whaalia. So, it's worthwhile serving God in the church. It's worthwhile giving your life to God. E lese mea ngau le mele ke ngalua i te tonu i. Ke le kanga la ko ke le loa le nā mea. A lewa tato loa. A o le aso te oti ai. E le o le muta anga na oe. O le aso ka ko ke whioki ai. O le aso nai a mata ele mafutanga mai Yesu Keriso. Hallelujah Lord. A whai e saure se ki anga o le kau ke whiola. Kau ke o whiola e kau ke o ai ar keimine ngā. Ai a whai e o mai wa tātou whioti e toi whātuina tātou ma le tuunga mau. O na tātou o ange lea whakasi i lunga ka koke wheloa i le vani monimo. Ma Keriso. That's a secret hidden, now revealed to us.
Mele te fatua ia o ko fa malolosi kongo le kalesia o mea ia e lei loa kamaka a le ua fai loma ia tatou fai upo e ono fa mole Leauma Ia venu e se masuli whaatasi matino e tasi. Ma ia tofusia whaatasi ilana sa fulfula mai. Ono ke riso Yesu i le tala lelei. palangola tau le whapalangi fa mai both Jews and Gentiles share in the inheritance and the promises of blessings. O ka ngaka Israelu, ma ka ngaka ngu ese, o i kongo le e kalesia, fa fonga mai, e share ka kou mai tofu sia, fa tasi tātou, in inheritance. O le inheritance lea, na maliu Yesu lunga le sa taulo, na tanu mia Yesu, na toe tu mai Yesu ke riso i lunga, hallelujah lo, that's your inheritance. That's what God had in store in heaven for us. Hallelujah lo. O le alofa le ua extend mai e le atua mea tātou. The promises are blessing. Le ango blessing. See, God is not a man that he will lie, nor a son of man that he will change his mind. All that he has promised, he will also deliver. Le ango polo misia le atua. Mai na te letu wina tātou, na te letu lafua ina i tātou. Hallelujah lo. O te whaatu fo ia te oe, le ango le mau polo misi o le wha malolonga, polo misi o le luma ngai, o le kele o le mau polo misi la, wa umana au mai e le atua mo tātou. Ai whafonga mai, o polo misi ia, o le mongu kongo le kalesia. And he will not lie to us. All that he has promised, he will also deliver. Hallelujah, Lord. O le mele te whatua, e le se mea ngau le mele kauke, me hoi nai whakoe, e alua lua isi kaimi, wa amata na wha alua fe sasi lo loto. Ia e man tuan mea nei. O te tono le kalesia, o loo iei le wha manuianga, o le ua extend mai a kakou, o le nā wha manuianga, o le alofa tu no le atua, ua wha sa fua mo tangata uma, aleluia lo, mea lilo sa ngā kia, ua uma na wha alia mai a tātou, aleluia lo, isana elu mkangakangu ese, we're both sharing in inheritance, hallelujah lo, and the promises of blessings. Se fa mole po ko langonga mali mele fa ya. So ele se me ngau le mele ko ki o mai ko le lotu. Ele se me ke ki ngai. Hallelujah Lord. O le mea o lo fa pena na matua sa mai ai man wi o le tua ya tatou. Hallelujah Jesus. Lona lua. O fa manuanga ia o lo te tonu le kalesia. E ke le aisi mea ai. Nani nai mea fa pena na vatu ia te o ne fiafi. God's glorious unlimited resources empower you with the inner strength through his Holy Spirit. Hallelujah Lord. Ole mana ole atua. Male unlimited resources po mea o lo mawhai ona au mai ele atua masapalai ele atua I kongo le kalesia. E mawhai ona wha mana ina I oe. Ele malo sililo I te tonu. E ala I le anganga pa I o le atua. Hallelujah Lord. O te tonu le lotu. E ke mawai le malo sililo le wha mana ina I oe. Ina ia mawhai ona whaia lau ngā luenga. E ala I le anganga pa I o le atua. E feso lona matau pe fa fai upo sfutasi sfuruono fa mole Leauma. Ona me alofa foi, ia fainis ma apostolo, o isi foi fai ma perfeta, o isi foi folo na tala lei, o isi foi fai ma leo ato ma o ina ia fa ato to ina ile au pa ia, la to te fai ele na lue na au ona, ia atina e aile tino ke viso, se ia o atu itato malava ile loto matasi lan fa atua, ma le lole leo le alo le atua, ia fai foi ma tangata matua, ia o ile fuo le o matua, e tatau ma le tumo ke viso, ina ia le to tamani ni ta to o fe la fo ina e pe o pe au ma fe avea ina I matangi ma la mo mata upu I le pepelo tanata I to ma fiti le anga o sa unidia e fase se ai pe tai Ma fitai lava. Pa fonga mai. I te tonu le ekalesia, mo umana tu ia le atua mo mea ka o ministry gifts. Le ia apostolo, profeta, o fai evangelia, o fai feau, o fai aonga. Hallelujah Lord. O le wha moe o le atua, ina ia awangi I koe kamangi ngi I ka kou. Awa ia le si tangata o se fulu
lua te fulu kausanga kalunga whaolainga, ai makua i e kamangingi ia. Ai wa whanga mai la tātou, o le si mea makau kia lea no uloi te tonu le fiang pa e lea tua. O lo o iaiti a kono te tonu le tusi pa ia, o lea la vea le lisi lea. O le e iaiki a kongo, o le la vea, for example, Stephen. Ya, ai po ka Apollo Stephen. O Stephen la o Stephen le, o Stephen, ele ka Apollo Stephen le. Ai, o lo iai tangata ta ua o ti a kono. O lo e makaukia le whaonga mai la. O le ti a kono. E mawhainga a vea ma perofeta, e mawhaionga ia a vea mawhai e vangalia, o le ti a kono e mawhainga a vea mawhai a onga. O le whawhika auli leo ki a kongo. O le mawhau la vol ti a kono, ngā le asa o kangaka i kongu, wa ai le whaiko koa, ia maisi ngā luenga whapenga, le ai ma se ngau i mea lofa ia e fua i mai, e le ngau i whaife au mangi kangaka ngā o onga e mawhainga ave ele mea lofa lea. E iai kangaka ua umanga wha mea lofa ina ele atua i mea lofa ia. A mea lofa ia wha mai, ina ia awane i to e tamani ni i ei tangata. O le whala me lavea, wa ka kongo ngofo a ka kou, ma whai a lau oi whai unga, o lau oi a whai unga, pau a le la me whai, o le vai o le whai kokoa, whaka alofa i kangaka, a o le iei le ava noa e ma whai ei, o na nau ro loto i se mea alofa o mea alofa ia. Vai, o le ti a kono, wha mole le ngā o le whainga o ngā luenga, le whaife au ma whainga o ngā luenga le loku. Hallelujah, Lord. Always be thinking about ile maua lunga le vala aule le atua ia te otou. Ngā ua le ke ngofo wau ke wau ke ngofo i se o koe pi lima pi le ngau loko i mea ia. But I tell you, don't stop there. No one can be in the same place for too long. Kala le atua na whaile nua Israel wa mai, we have been on this mountain too long. Ia isi kangaka le ua fia se furu kausanga a ngā kamangingi ia. Ai mai oto, o lea veila pol mea alofa ia. O le whawhika au le linga le maua tata mea alofa, because e kele o ngau iai, kele o mangao iai. E kele o ask for ile atua se mea alofa ia. Ai mawhainga i ki a kongoa o le whai evangalia. Ele ka fia le kangaka o loo iai le mea alofa lea. A o nga identify le mea alofa o loo i tutonu o ti a kono a le relo. E mawhainga a vea ai mawhai evangalia. Whainga vea oi ma whai a onga. Whainga vea oi ma perfecta. You can have that gift. Ali o tai. E pe ia se pero wheka e a ngu kai. Wa isi kai me ke au oso mali perfecta ngā ngu kai. Awanga ili miki wa pe ngā le pa wale al me ma whainga ko whaia. Le o lo iai le si me ma whaia na la e ma whaina e anu iai. O le vala au le atua e le li miki wa pe ngā ngai kangaka. A le vala au lea, na la na mai mea alofa ia, ina ia mai in order for the perfecting of the saints. Ina ia wha mātu tū ai tangata, ia awane to e tamani ni. Malama ka kōl mea kau tamani ni. Ka mai skonti la iki hua ngā e taxi solo yo au kafa. Mea ngā kau tamani ni. Kama hoi le ke fiu kau whaango foi lalo, ele ngofo i lalo. Kama hoi le ula vavale, ai whako ngofo i lalo, ai alu i fafo. E ala isi kia kongo whapenga, ai whako ngofo i lalo, ai alu i fafo, ai whako ngā alu i fafo, ai ngofo i lalo. Me ngā kau tamani ni. Kia kongo hoi le whaile loko alai mo e le whale. Me ngā kau tamani ni. Ioe. Kia kongo hoi le whaile le kalo alai ki ngofo i lunga mai makamaka i kangaka alai ka puai. Me ngā kau tamani ni. Kau ma hole le kau a ngau e saulunga le sum. Ia, me ngā kau tamani ni. A vai oto, o lewa umana mai me ngā ia ua ia, I identify my gift and I put my heart into it. Hallelujah lo. Ia e loa la le mea lofa ua wako e lea kua ia ki oe.
Nga e ngau ngau no le perfect lau me alofa nga wale me nga ko lai o le tua. Aleluia lo. Ele o ka ko ele nga fa ka lo fa fe ko. Anu tai ele nga fa ka lo fa fe to. O lo ia si me alofa o lo fa pe nga o nga mai le tua. Ma wa ke mga ku mau lalo e ke oe o lo ia ile ava no me fa ina fa nga oe. Fa velave ele o nau lo to me alofa ia. Aleluia lo. Mua koronito lo na mata pusufa a sulua fa upe fa sutas. E matalasi me aloha, ai tasi lama le anganga ia, e matalasi foi faima, ai tasi lama le li ia, e matalasi foi me mamana, ai tasi lama le atua, o lela ti matuanga lue me uma, i tangata umalava, o fo ina te tasi tangata le faaninga, o le anganga e o ngai, au o fo ina mai le tasi le upo le poto, e le anganga, e tasi le upo le malamalama, e tusa ma le anganga e tasi, e le tasi le faatua tua e le anganga e tasi, e le tasi foi me alofa e whamalo ro ai mai, e le nganga tasi, e le tasi na te whaia wawenga, e le tasi o le perfeta, e le tasi o suenga o nganga, e le tasi na ngana ese, e le tasi o le whamatalanga o ngana, e matuanga lue fo i nā mea uma, e le alava nganga e tasi, o loo tufa e tangata, i le tasi manana mea, e pei o na whina ngalo iai o ia. Fonga mai fa mole ti a kono. O le lisinga e saunga, o le lisinga o mea lofa fa le nganga wa uma na tufa mai e le atua ia tātou. O le lau ke mangao ia te oe lau sunga ti a kono. E le nga o whaife au mako i inga la ko ke maua mea ia. O nofa mo mawau. Never ever ignore mea lofa ia wa mai. O mea ia ka kaunga e sa ili po le ale mea lofa. Se si fo lunga lo lima pa wa iloa la me alofa. La se me alofa wa iloina wa batu le tu ia to. Se si lunga lo lima pa va pe wa iloa la me alofa. Wa kupula al fala velave. Wa le te va ya tu pe ele ko kele kanga kai. E la to te lo la to me alofa. Ai vai oi. O me alofa fa le nganga lo ke fisi le ko ai. Se si lo lima pa wa e mala mai la me alofa fa le nganga. O me alofa la ye wa umana mai le tu ia tato. E le nga o koi inga, mawhaife au, mangisi kangaka. O me alofa ia wa mai o tufa mai e le atua tātou. O me alofa mo kankauma, and I really wish, and I pray that deacons will also begin to exercise their giftings. Langa vaio e le nga o se wha mawhanga ngofoa, e le nga o se wha ka alofa le whaikokoa, e le nga le whainga o ngā ruenga le ekalesia. Wa iai mea lofa wha le anganga wa umana tufa mai e le atua. E kofu ka kouma le mea lofa wha le anganga. O lau ngā e wha pe nganga exercise. Aua e ke pala ai, aua e ke fefe exercise, aua e loa inga e oia lau mea lofa wa mai e le atua, maku wa whai loa. Hallelujah lo. Anga ia waia, o te le mana o le mea wha pea. Nga le whakaalofa le whaikokoa. O kere mga o le me whapenga o ti a kono nga le whakaalofa le whaikokoa. Mwhai ngā luenga loku le ai. O te manao e te participate in the gifts ma mea wa umang wha mea lofa i tātou e le atua. Aleluia lo. E lima la mea. O le tā ua te tonu le Afioga pa i a le atua. That will enable you to complete your assignment. Lima mea e kelengi si mea, a walava le lima leo te shea te oe. E mawhai o na wheso soani ia te oe. Ina ia wha maea le lei ai le mea na wala au oe le atua te sau e whai. Aleluia lo. Me mamua, e wheso tolu whai upa suma leono. Ina ia ia te o tau e tusa ma le whau lai o lona mamanu, ia wha amalosia o tau le mana e lona lava nganga, i le tangata i to tonu. But out of his glorious riches, he may strengthen you with power through the Holy Spirit in your inner being. Koe whawha mai. Mai i le mau o loa le atua. Na te wha malo siai oe i le mana. E ala i lona nganga pa ia. O longa lua i tu tonu oe. Me mamua. Out of the glorious riches,
He may strengthen you with power. Hallelujah, Lord. Through the Spirit within you. When the Lord calls us, He didn't just call us and then He tells us, go and use your strength and do what you can do. Lehai. Wala au tātou le atua. Ai mai le tumu, ma le matautia, ma le mau o loa o le atua. Na ia au mai ai le mana lea, wala au oe, toi avatu ma le mana ia te oe. E ala ilona nganga pa ia o loo ngā lua I te tonu. So, that will enable you to carry out your work. Hallelujah, Lord. He strengthens you with the power of the Holy Spirit. So, ole wala au, ele fa penga nga wala au oe, wala au tātou, koe saulo ma le atua, wa mailo na mana. E tu sai ma le faulai o lona matautia ma le sosia o le atua. Melo na lua, fai upa sulfitu wa mo le mole lau maa. Ia nofo mau foi o ke riso I o tau loto I le whātua tua. Ina ia mau waa ma whaamaina o tau I le alofa. Wa mai ia nofo mau ke riso I o tau loto. E ala I le whātua tua. Ko ke loa tu se whaalinga le fai mai e. Fai mai tala le, fai mai tala e su fai mai. O lo tu o ia le fai te toa ma. Tu I atu. Ai se ame o ku o le fai kokoa ma tu I atu. A le kale sia le na fai ai le atu o lo tu le fai te toa ma tu I. O le kale sia Christiano. But it means that Christ now was being kicked out of the church. Now bring it to yourself. Christ may dwell in your hearts. We may call ourselves deacons, but Christ is living outside, not inside. Whamaila tala Paul whamai, ia nofo ke riso I lo loto. O longo winga whamai Paulo, ia nofo ke riso I lo loto. It means that Paul was saying to the Ephesians, Christ is no longer inside. No wonder la e alei onga e whaavai so. No wonder why e alei onga e ngofu whasawa pa mai. No wonder why e lenga e lenga ngau le ali. Because he's no longer inside, he's living outside. That's why he's knocking the door. Whamaila, o ke riso lea no foi tu tono tātou. Whamai o loo ma waai, ma establish ai. A le no fo la ke riso tu tonu, e le ai se ma waa, le ai se wha mautuina. So, in order for you to be rooted and established, Christ must live inside. Awa te whai atu I a tātou. Ko ke lea ka ngakara o ku Yesu I whafo lea ku I mari whai kokoa. Wa lewa na tūri I whafo Yesu. Mena na leina whaia Paulo le kale si Efeso. Christ may dwell. Christ may dwell in your hearts. E ala le whātua tua o ingala o Yesu Keriso inside. Whapena na mawai ma establish ai. If Christ is living outside, there's no being rooted and no established. So le whalau ke whaku le pōngi ai. E ko kele ka ngaka. E leo to e nofo Yesu te tono le loto wa ngofo I whafo. Wa le wa kuri le tika ngaka Yesu I whafo malona loto. A kongo ke whapea mai le ai o te rei tu lia whatasi Yesu. But o kako wa mio, o kako winga, o le kako le ngau le ali, o le kako le kakalo, o le whai kau o la kusipa ia, o le ai ama se ava ngō Yesu lo o langa I le aso a koma le vai aso a koa. Wa lava nga e kau mai a Yesu, wa leva nga kuri Yesu I whafo. Mea la nga e lei o nga le ma waa tangata, o le mea whai nga e lei o nga le wha mausali inga. A ngofo Yesu I whafo, e le ko ese ma waa.
Anga foi e sui fafo. Ele me fai nga koe fa mausali inga. Se fa mole mole po ko mala male mele o ke ava ava kwai. You need to have him inside. Have Jesus Christ inside so that you will be rooted and established. Hallelujah, Lord. Ole melo na tolu fai pa survalu. Ia mawhai ai o nei lore nei dia o tau a toa mare au whai a uma. O le wingo le lata tele, a le uni, a le loloto, mate mawarunga. But may you have the power to understand. If I was to ask you, do you understand the love of Christ? But may you have the power to understand the depth, the width, the height of the love of Christ. Now, do you understand the love of Christ? Do we understand the love of Christ? Hallelujah, Lord. I want to this is what will happen. When Paul understood the love of Christ, he completely make a U-turn. And for Paul, death or whatever happens, I am heading to Jerusalem. I do not know what will happen there. But I have run my race. I will complete it with joy. When Peter understood the love of Christ, there was no turning back. You know, anybody who understands the love of Christ, it's different. Ke vaia I langa ngau e te vaia I lona tō anga I le lotu, te vaia I lona tō anga tu spaia, e ke vai so se ka ngaka mo mala malama le lofo le atua. E ese anga me fai, e ese lana tautala, e ese lana commitment, e ese anga me fai, e ese longa ngau, e ese ale ko ngaka. O le winga nga tala Paulo, wala I Paulo. Yes, you may have the information about the love of Christ, but you never understand the love of Christ. E ese me ka o lo loa. Many people know about the love. We've heard that. People said about the love of Christ. May you have the power to understand. Awaiala fa sa usapa le tika ngaka. Le I se power ke understand ai le alofa. You still yet to understand the love of Christ. Ai va ai le alofa le na maliu lunga sa taulo na sa salo na ola atoa na ia faula ina oe. Hallelujah. Most people know that information, but they yet to understand. They yet to have the power to understand that love. O le alofanga e mala mai, it will completely change the way you can commit. Because to you, you are saying, Lord, I don't know how to pay back what you did for me. You did so much for me. I tell you, you'll be different. Lau commitment or me fai or lo ngau ili will be very different because now you have the power to understand the love. Ai le mana mele e ke fa sa usapa ile makanga ka usanga yo or fa ka usanga le fa sa usapa because you don't know, you haven't really fully understood. If you ask me why I abandoned my profession and committed my, because I understand this love. O ai au le kangaka nga sala leanga na maliu ai Yesu Keriso.
And when I understood that for the first time, I tell you, e ese lea ko i ngā kangi ngō wo ia ngā aso. I understand le alofa le Yesu Keriso, e ese au me fai. E ke vai e ese lau kaukala, e ese lau mingoi, e ese lau au nanga, e ese ia oe. Because to you, I can't pay back this love. This is too much for me. Number 4. Vai upo suluiva. E loa foi le alofa Keriso o se ese le mai loa. Ia whaatutumuina o tau le tumu umalava o le atua. Whanga mai. Ole mea lona tonu ngawha mai. May you have the power to understand. Ole mea lona lima. May you have the power to experience. May you experience. E ese nane mea ka o lou I loa. Ese le mea ta o lou langona ina. Now you experience the love of Christ. Though it is too great to understand fully. Ao ke vai e tangata o experiencing ale alofo Yesu Keriso. Now, let me give you Peter for example. Afioga Peter ma Yesu lungo al fonga ele ma fai nga luenga Yesu. Peter knew about Christ. Ma liu Yesu ma toe tu ma afioga Yesu le langi. Peter was changed and now he experienced the love of Christ. Now, ole head knowledge of Peter, nga tinaya ye Peter Yesu. I inga wa experience Peter Yesu. Something was very different. Now, Peter all of a sudden became a person who was so devoted to God, willing to die for the Lord. And he had no fear. Commitment. He was so committed to follow the Lord. He didn't just knew about the Lord. Anybody who experienced the love of Christ is very different. Then you will be made complete with all the fullness of life and the power that comes from God. The moment experiencing aile alofa leo Yesu Keriso, mai e wha ato atoa inai oi mea o malawa leola, ma le mana e sau mai le atua. Ma vai lauko, elengi mea fancy, elengi me vapea. Elengi me vapea, hoi vapea. May you finish your theological training, then you are full of to complete your call. When you experience the love of Christ, then you will be made full to complete. The Lord God is now demanding us to experience. Let's not just talk about the love of God. Let's experience it. Have you experienced His love? I tell you, God is a personal God. He's not some sort of a powerful being that live all the way up there in the sky. God is so personal. He comes to us. He comes to you and He wants you to experience His love. You know what? You'll never turn back. You will made up your mind to serve the Lord. Hallelujah, Lord. No matter what, ke komite, ke sawe, ke whamaongi, you're saying, how can I pay back
this amazing love. And number 5, verse 20 from Mole Leauma. Ole nei, ia te ia o lena te mawhaia o na whaia o mea uma. E whaasibisiri lawa I mea tātou te ole atuai, ma mawhau iai, e tusa male mana o lo matuanga nui, e tonu ia te tātou. Mai, the mighty power that is working inside will accomplish more than what we ask for. Pea no fai atu ele sau Yesu vala au kako. Ia nga fai alu ro e fa ngalo malose le ai. Na vala au tatou ele tu fa fa mai. And then he put the power inside us in order to accomplish what the Lord has called you to do. His mighty power is working inside to enable you to accomplish much, much more. Hallelujah, Lord. Ele fa pena na vala au tatou ele atuang ka ko mai lola ia alu kanka ia kuilo ngaulu. Ia ko angai ai mawalo malosi le ai. Vala au ele atua ko ia mai le mana malosi o le mana e mawhai ai o accomplish. O mea ia na mai ele atua tatou e whakaungu ai ma complete ngā luenga le atua. A orola kai mi ka ko ke vai ai. O le mana la leo lo ngā lue tonu tatou. E mawhai ai ngā accomplish. Ma complete. Se va mole poko ma le o ke va ko o ko pe ko o isi nga kilo lunga le fa alo le fa le pe fo ringa mai le o ke le lopo e mala malama po o to mala mai e me le tate ava o tuai now e lua la kangaka o lo I te tonu la Afioga pa ia le tu o kangaka ia ko lua ngofo makia I la kofi ia po le tofi o lo matua wo keila langa ye le mafuanga ngakia ye kangaka ia la tofi hallelujah Lord na ole o tangata ia na ave ia le tua ia le meta o le tofi o le unu matua now a kaulo kofi o le makua we may refer the birthright into your coffee ki a Congo. Langa o le kofi lenga wa ko le atua ia ki oe. Similar to the birthright. E leo se menga mai se kangaka, ele ia mai ia kiau, ele ia mai ia whaiwhiau mato ina, o le kofi lenga wa ia te oe, na au mai sao ai le atua ia te oe. Na whafonga la, le mea leo le winga leo le birthright for the coffee. Now birthright has to do with position and inheritance. O le kofi, e lua mea mai ai. O lo tūlanga, o wha manuianga e mai ai toi. Position and inheritance. A maila se kofi ia ke oe. O lo position ngā. Ia mau wha manuianga nei a mai ai toi. Now, normally the first son inherited the leadership of the family. Inherited the judicial authority of the father. Also entitle you to the double portion of the paternal inheritance. Ya lela fa Samoa ko mai ka ko. O le kofi no makua. E avatu ia le fa manuianga o ia o le kai o le ainga. Lona lua e avatu ia ma le pule alona tama. Le keisa tātou o le atua. Tau tena nome lusu tasi whai upa suma le fitu. E wha pēnā whai o nā mai a te oe. Wha alua mai. Wha manuianga o le inheritance au makua i a te oe. In this case, God is our parents. Wha whanga mai la oe. So se ko whinga wa mai e le akua i a te oe. It gives you position and inheritance. It gives you the right to be a leader. It also gives you
authority of the father. It also gives you the double portion of the paternal inheritance. Ia po whaamanuianga matua. Whawhanga mai, o mengi o kofi wa mai ele atua e tato, e lengi ka mai mea wha mole mole. A lea lai te tonu le fianga pa ele atua, e ko a lua ka ngaka ia e ka umarikusi pa ia. Ngā ngofo makia i la kofi. Mua no fo inga tupulo na matau po e lima whai mua. O ataria le upena le lumatua Israel, o ia lama le lumatua, a ua leanga i a te ia le pimoenga o lontama, na abatu waino na tofi le lumatua i ataria o Iosefa, o le ataria o Israel, e le tusia fo le ngafa e whatatau le tofi le lumatua. Whawhanga mai la, o le tama le Europena, o le unu makunga lea a Israel, po Iakopo. Ai, o le tala le toina ina ua, la watu na whamanuianga ila na whanau. Na wala awa ila na unu matua, o la na unu matua i ngoia Europena, ma whamai Europena, ua e whaleanga lo ngoenga. O le mea la lea, o le ave ese lo tofi, ma ia te oe a la tu watu le whanau a Iosefa. Le aiso kofi, wa ave ese ina lo tofi. Whawhanga mai, wa ave ese le kofi o Europena, o ngā langa a mio, e a mio valea, e a mio le popoi. Whawhanga mai, wa ave ese le tofi Europena, e a mio valea, e a mio le popoi, e le whaalo e longa kama. Walu momoe male sito lua lon tama. E ia ila tangata o tatia ila tau tofi o ngai a mio valea, e a mio makanga, e a mio le popoi. Ma maila ia lea o Iakopo, e le to ia te oe le tofi lea. Meaning, wa ave ese low position, no more inheritance, no more leadership in the family, no more authority of the father, no more double portion of the paternal blessing. Ia ila kangaka waki ia I kofi. Onga lea mio valea. Ia epe o koulangonga mai. Ia kangaka waki ia la tofi ona ia mio valea epe o Europena. Lona lua o Esau. Kene se lusu marilima fai o polusu riva tolu fa. Na tunu fo e Iakopo o mea ai, ua sau fo e Esau na le vao. Ua lai lofu fo o ia. O le whapea tu leo Esau ia Iakopo. Se au maisina na mea mumuso ai nae. A wau o vai vai, o le mea lea, o whai ngoa ai o ia e toma. O na tali mai leo Iakopo. Whatau mai ia te au lo tofi lo matua. I le aso nei, o le whapea tu leo Esau. Pauta, o lea o oti. Pese ana o ngāre nei tofi lo matua i a te au. O na tali mai leo Iakopo. I nā e tau tō mai ia i a te au le aso nei. O na tau tō atu ai leo ia i a te ia. O ia whaatau atu fo ilu na tofi lo matua i a Iakopo. O na watua le Iakopo le a reto male atasena. Tunu ia Esau. O na aia leo ia mainu. O na tulai leo ia maanu. O lea na wha leo ngai nai Esau. Le tofi lo mua. Pa whamela o tō. O le mele na whai Esau. Wa makua le kea Esau le mea ngā mai le akua ia keia. Le popole lo na loto i le mea ngā mai le atua. Pa whamela il tala romalo na tau pa iwa su tolu. E ona tu sia. O lofa ia i Iakopo. Au ino ia Esau. Whamela o tō. O le mea le Esau nga whai. Whai mai le tala le atua. O ke alofa ia Iakopo au ke ingo ia Esau. Malaki mua whai upe tolu. Ma o ino ia Esau. Ua whaia fo i au. O na maunga ma mea tufua. Ua whaia fo ilo na tofi. Ma whale i mea ngā lau. Whai mai tala tu sipa ia. Wa ingo le akua ia Esau. O ngā langa mea le nga whai. A whanga la tau le e peru suma lua suru ono sufitu. Le ia se whai ta anga po se whatala le i mea pa ia peo Esau.
O le na watu lo na tofi lo matua e fata waile ai etas. A wawa o toku iloa e mulmuliani ina o manao o ia maua le whamanuia. Wa te ena o ia a wae o ilawa ina o matua whaatonga maloi mata. A ua le maua ia se meri liwai le loto oro na tamā. O le warning le na mai mo tātou lau ke siano mai. Aua ne iai sesi e pei o e sau. Hallelujah, Lord. The Bible says, see that no one is godly like Esau, who for one meal sold his birthright. Hallelujah, Lord. And Esau lost the birthright. O le mea ngā ve ese ai, ma lei loa ai lona tofi o lo matua. Whawhanga la o mea ia ngā lost a ia kōwhinga ia ngā mai ele atua. Immoral behavior. Tangata mio valea mal tangata mio matanga. Lona lua ignorance. Wha le kea. Le kea I mea pa ia ngā mai ele atua. Le kea I le tofi le ngā mai ele atua. Lona tolu carelessness. Ai vai oto wa fa mawina me tu tonu la fionga pa ele atua. E fai malapa ta inga ia tātou ia tātou te whiola le teimi nei. Ia e ka ofi mau le tofi ngau a watu ele atua ia te oi. Because your coffee comes with position and inheritance. It comes with a double portion of paternal inheritance. It comes with a headship. It comes with leadership. Ia e ka ofi o ke longa isi kanga o pe o kia ingo le fasifai le kia ingo le mea lea. A e loko a oi e kia I lo kofi kia kongo o nga kia ia lea e ngofongofo e pe ke le kia iai. I want to warn you. Kala kusipa ia awa ne iai se pe o e sau. Hallelujah, Lord. I tell you, o mea ia e sa wei manguia o le kangaka e wha manguia I le atua ia te ia e wha manguia I longa ainga. Hallelujah, Lord. O le sila mea piko silinga ngō makau kia e. Whai mai le tala le atua. Auange koe ia se mea koe wha maumawinga ai kala anga o reu pena. Ma ave se ina ai wha maumaunga. A e sau wha mai o te ino ia e sau. E o ma le keimine ngai, o le whangau o reu pena malaia, o le whanau e sau na malaia ai se a ua ki a I whawhasi whai le kofi. Ai e ke mangaku o le ki a inga lau whasi whai e le o mai ai malaia e lau whangau o ke whai aku le aso le ngai. O ke le whawhewhea o e anga o le kusi kukongo le Afioga pa ia le atua. Whapea o ele impact I lau whangau. Whapea o ele o aku le menga I lau whangau. Ai e se kanga ka elofo I sanga whangau. Au o le ki a ia le mea pa ia ngā mai le atua. Ai a whaia ke le kare kongu lau kala lea. Wait and see what will happen to your children. O ele te no fo makia I fa si fa ile ko finga nga mai ele tua. Fa kali la se yo le aso. E te vai atua I le mea lau kupu mai lau fa nau. O ke le fa fe oe a nga le tu tono le fiong pa ele tua fa mai ele ko ye se fa mau o kala anga o le upenga malanga fa ngau. A e sau e o mal te mine nei. Kanga ka umaleng o for Jordan. They are sitting on oil, but that's the most backwards country in the Middle East. O tangata ia e ngofo yoritana le keimingai o le whangaunga e sau. Make no mistake, ai alofa lau whangau, ka ofi mea pa ia ngā mai ele atua ia choe. Don't let it go. Aua ke kia ia, aua ke wha mamulua. Langa leo ke wha kia ke oia e alofa lau whanau, fai le mena mai le atua ia to ai fai. Fa manuia le atua le tatou a inga le nefiafi. Maftanga te a kono nei tau sanga, au ki a ia. Ko ke le aisi ki a kongo lau ka ki a ia. You wait and see. E le aise mea e whapena o na le te tongi le atua. Te tongi le atua lo tinga ina. E te tongi fo le atua lo whakamala. O le atua mi o tonu.
na te le whaia se mea lea mi o tonu. Wa manuia le atua le tatou ainga ne fiafi. Nei tau sanga ma ngā luenga walau le atua, give it your best shot. Whai eilau whai mele lei. E whatau nuina le walau le atua i atoe. O ai ar ki a kongo i wa ki ai whawhasi whai long coffee. Let's see. Pa dai manga i manguia oe, do your best. Whamanuia le atua le tatou ainga ne fiafi, let's pray. Ta maa whamanuia i te a kono ma ngā luenga le ni tausanga. Tu ia i la tau le loto te tele, whai ai le atua le walau, wai walauina i la tau. Ia mawalunga sauvi inga ta maa. We bless you, Lord. We thank you, dear Holy Spirit, for the work that you are doing in our lives. May the name of Jesus be glorified now and forevermore. Thank you, dear Holy Spirit. We bless you, Lord. Amen and amen. 1, 2, 3. To God be the glory forever and ever. Amen.